Apar habjan long kiti suarong along ingdeng trok Karbi ningkan kimi kita lonpong. Apar rongkroi bapti samundulia long tami Karbi sengkan kimi kita londu. Apar day huri kudam sing nara rong lapen rongbong hat an kilometer ner kep kam klem pon bombo. Karbi long life adapa birta long peneli sami beauty baby pini birtang ton pen arjuponitha. Thang thang chikloni phai si lake Karbi ningkan kimi pusi hok pondo. Lason thot silong kiti so ching thura so mate LTCA pen chipatir pi ponsi ingdeng tro Karbi ningkan kimi kitalon pen pachiton ponsi apar habjan long kiti so arong mekar mithur chingrum pensi mendulindu ame paman pondo. Haku amut Karbi akhi do anke thang thang lake Karbi ningkan kimi achiklo mate saikati ki jiaphan rit jai kachilangdam achiklo lo. Laso pensi thang thang rilang pusi chithang. Lasom si thang thang chiklo ni phai si phom tiarni lakha kriser ke dhansari constituency ke parlo apar habjan long kiti so arong pathua kramalong ingdeng trok Karbi ningkan kimi kitalon pen pachiton ponsi don trok kebra for him to narara tum chingdum pet pen mendurin dua mes tame peman pondo. Lason si apar habjan long kiti so arong rong kichu kim ningkan phuke parta pleng tang lo bonta tovar mi lang pen danglok kapre kaching thura mung thang ta nidam dila apar habjan long kiti so arong arat Karbi Thomas Council CM Dr. Kuliram Longhang Karbi Thomas Council EM Tilutuma Hasnu mate government atuma phansi tovar chulang dinglo lahai kaduka via kisung penang pajok jia phan pura ingdeng tro Karbi ningkan kimi kitalon mate mendulindu ame arni pherang ke thing no lam the angchit paklang du lake nelitum paso longki tisorong pining pen ningkan trok lo karcho kasi ningkan kimi katalon tu pen la pen nelitum la khaina chodai athema pipo sinelitum la ningkan kimi talon nang kok ma kasi non uwe kimi tumke Karbi ningkan kimi pu bangke kachini netum kom o lasi laso ningkan kimi pu pele teng ni rang rang so no lasi non nilitum mangke laso ke pateng ni neji owe kimi tu mar pateng ni neji pusi la ningkan kimi ke talon ke pangcheng pon lo pining pen ningkan trok lo non nilitum government pen la pen council pen nilitum kaching thur bangke ki theklong le sikyong lang ke long li sikyong lang dak hem su la PMAY pustame long le pin lang don troke ro po adon na phai ta long le pin lang la pen ke la rong jo twar ta long le pin lang la pen ki juna lang ring rail stami ave la pen JJM schemes stami do stami tang te lang kasi ne project pen la government ma ka chuning ri kang tung ma ka lalo la JJM scheme bang na patang serang la pen tum lang ki jun bang siksa piglo kasi government ma chuning ri ken li lansi chuning ri thek chorlo Pudame komane abang pu komane IEM komane CM komane MLA samintum donet tang pidun pensila pusana program picunlo punang tum komane tum mata tahai stame hokpet ke lalo ratatum solang dorap citame labang sorong nang tum piningan ning deng trok kapicun pon samintum dak longkiti sorong dum don trok kep rap ho aradatum sinitum e don long pen pharo pho mane hebe jang re nam suri si puchirung cerek pen sinitum piningan ning deng trok an talon ponong lo la sinang tum sulang dorat tame matha pon tame labang so program ke pie komane a leadership mate komane ke thekere mane EMCM atum bani tum homosti sidak dhonsuri along IM baidu same nang pidun pu mane tum matha thai tamla kali ahok pet tum chubai lam thaning tung te lakendum rong si cirung cerek mekar metur pendum sikai sini cirung pensi pining deng trokan itum bangso ningkan mitalon ponong lo pie nakrap ason dolo alang lipan nitum kapacubai mana nong mo kejo pukali nitum hokpet ke dhonsuri homosti lo sitamin nitum abaido mana nitum IM non IM lo posipu selang li mem
tuli tuma baidu sitame ahok pelo labang sorong ahok peken nili kasorsat manmalo election prang te ahok wang ni tumarong mania sarpi sabran keng chodom hop sindumla vote kacure kason mandelo wang postame nono son itu murong ko pisia kenang ko pisinang ke lelang ko pisike long tangoma ni tumarong pinyan yan tanang humri lelang. News report Karbi Anglong. Ili Karbi tum tame khai kang thima potsi methang jutang jubatame ingchok lenga pot ili tumta Karbi sengkan ki mido potsi break jama dimalong tame ningkarong kachipi pen Karbi sengkan ki mi ketalon paduponenti. Lasong si Rongkhang constituency arlo upper Rongkuroi baptisa mondolia long sitame Karbi sengkan ki mi talon tunsi ningarong kachipi pen arna maphan kar chuponame sitame padupono. Bangso sengkan ki mi ketalon poname long ili tum ki kimji pangcheng thulona. Nihimyang ding pihini ang ding so trainer cap Bible kang thiralong pen athipialam riponsi pastor Ronjit B pen sengkan ki mi kitalona melong arna malam pen rar phan than ponlo melong pastor Ronjit B pen ki than ponalam thi lapuhenno ele to elamiki viranga po elamiki je pereng zulona pindeng support viranga por pindeng support ka pereng je pan itu molilona lapen ke hang nong jaron pai te pai bu hang nong po te po bu hang nong loghai te loghai bu hang nong ni bu te ni bu le te hang nong lapen osomar tum sita apo pan te po bu hang nong tenaka somar tum lego sarbura ku sarpi apa bu la song hang you misen bala you know lasi itu malamaki nomke viranga polo lasi lasok ki pereng di japa lasi kado ko be ai wrong tin amodoli tin tame nili ning thelo ke mangilang ari penke pini dan nang tongolo sengkan ki mi ketalon pen arna maphan ki romi judet pen Karbi Anglong life athing no long pastor Ronjit B pen nang ki pachini dunke nili tumta khai kang thima potsi ilitum jutang jubat ilami ki chinghon si pache thang nangji lapen ili tum khai he janang bong prek jama thorom ki kroi tum do bonta ili tum chipu tot nangni lason si inut aron barim ki kroi bang phupen non malom social media chatai long christian tuma phan suwa suti alam pen karbok pontami padupon nasi lake ahokali lake khai he janang bong thorom alam pen pachar wo mi melam no pusi Karbi Anglong life athing no long na pachini dum ke pini chot la pokali Karbi ke plang pan pule pule te chok sila mon so monduli ke seng no pupen ken ni tom Karbi sengkan ke ni ke kai ke sitame aning kan ther sitame thang ditlang ko ni phai si ke ni tom deng pon pini labang so mai ke deng pon puthak Karbi Anglong ra than ko pini pachini jini hang dum pini labang so sengkan ki mi pe lada aparung kora monduli kadom hema theng no pe ni pastor hoi pen kapang dak mon kang tung ka la helo ele tom Karbi pulotang te lada adhorom kapek do tahai kaprek la puson si aning kahang pen la puson si adorom ke na sondo setame jutang pindeng sumpot ilam iki ke isivet apo si ajada adorom le en pusita pini hang ni pai isia bangke nili pini dapen kacunung ri pen kapang da kang tumbang ke la helo te bok terai la puson si nihang niyang akar bisita sengkan kimi pulotang te ile to maningkan ther sita ile tum chingrum si la puson si rit jai hem rit lapen ejeng ajati ki meja fan isi ana mahir jume ke chuen lake tumdeng ponote mission ji pusi Karbi Anglong kang pifan nili chune dong kamu kampen wiki be Karbi Anglong live kidam tang ningkan surini rain kora pli mate 2024 aningkan upper dehuri kudam singnara rong lapen rongbong ghat anaphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Toby Social Welfare Board Chairman Run Rong Pilapen VDC Chairman Sarkorong Phara Tum Pen Arideng Tovar Kaselam Japan kilometer near Cape Ajak Long E Somponlo Bangso Long E ki somtang teng pen nonalom Tovar Kaselam sai deng ponbomlo Lasojok Rongbong Halapen Upper Dehuri Kudam Singnara Rong Aratum Aning Karong Chipi Pon Tilo Rongbong Halapen Upper Dehuri Kudam Singnara Rong Along An Lapuson Development Lejipu Matha Masi Un E
Sitame dehuriarat an kisung pen raratum joyke joywanlong popusi hawararatum aningarong chepaklang ponin tilo. Athia prangke tuwar kidam ke wanga phana kisung thepik. School college pen hithi borwa kidam ke wanga phana kisiksak thepik anu. Lasingon lapuson rongbong halapen upper dehuri kudam singarong an aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Tokbi lapen, Social Welfare Board Chairman Run Rongpi lapen, VDC Chairman Sarkoirong Paratumaphan, Hawararatum Kachurung Pajir Ponenti. News Report, Karbi Anglong Live. Great Jama Constituency long CM Public Interaction Program nang padobom wangbom ason thakthasi arkoni phai thong kebrai siar ni le thota arnam langpi mate Diopani MSC Constituency Jongphar Timung Village long ki padopom Lakhain ko rapli Diopani MSC Constituency ki paro Bornirja Jongphar Timung Village long Diopani Hawararat Aparman CM Public Interaction Program jaime ki pamanpong Bangsorat Penchinki Chithana May Pialong CM Dr. Piram Ronghang, Karbi Anglong Thomas Council MLA, Dorsing Ronghang, MLA Rutsing Teron, Karbi Anglong Thomas Council EM Surja Rongphar, EM Richard Tongbi, EM Madhuram Nethi, EM Madhurja Dekial Khokon, MSC Kadom Terangpi, Atum Pen Kechenglok, MSC Board Chairman, VDC Chairman, SGB, GB, Manpeng Kithikding Atum Chitong Dunsi, May RDP Dun. Labang some jasime Diopani MSC Constituency ke parloan atto kanu ki duarong arabtum ko ana ningkan penloni rong ruparlo ki dua kisung ki boyalam thi Karbi Anglong Thomas Council ki chari CM pen kaching ki chethan pon ki dam ki wang towar kisung mission ki junalang guest house Diopani College long le thir thip adim kawe arnam langpi KCS zone thir thip adim kawe pen ke chenglok pinang analam thi chethan pon long Dagero fees atumta alamta komla ketongangi alamta tawunya delo lasimili pidi da kacingki ga jatha laso maelo nilina tambam baida class 7 pachini no feuria ceklong mong penate longle potana tumlong ikopusi tangga kontulo lapen kita da kalno lampi KCS sunato dan lipat longle allotment nang di pulo latame nili hithiru yango na tumda surjong pakai lokele misi alang tumbang pen dana tumbang longle kota na hodai ko pusi pandak pono hithiru yango donna liato dana tum towar pen cengno kijunalan pen cengno lapen di open stage salam open stage same lata Dapini mai kita tim la so pen sesta nilinde pon pok lem pon pon mosina tomba patini ko don mari jata pele patane Karbi loka chalia so da Karbi loka chalia so Diopani ada ahama pe mati poni Diopani plan sahin pe nilibana tuningri toara lasi mohate meniling kita bala batai pulo ada Pratin penharaso ketang te tawar jega petang pewablo tawar mesen kedang pelangawar sai teklem ponja bhani likan da ponlo pini don mangetum geleto Arnam langpi hawar mate Diopani Constituency ke parlo an along kisung kido an isi pen ke pachun pon labje phan Karbi Anglong Thomas Council tum pachun pon thai pubusi mielong waida class sapen CM Dr. Piram Ronghang namthi jakpo ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অৱগত কৰিছে ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক তেওঁৰ মনত কথা যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক MSC সমষ্টিত যিবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নিদিলেও যিবিলাকৰ ৰেকৰ্ডিং আমি কৰি আছোঁ লিখি আছে ইয়াত ছেক্ৰেটাৰীবিলাকৰ লিখি আছে তেওঁলোকৰ নোট কৰি আছে সেই মাইনটছবিলাক লগত একেলগে আমি অকো এটা সমষ্টিত বুকলেট এটা বনাম যে ৰাইজে কি এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে ৰাইজে কি আঁচনিবিলাকৰ ডিমাণ্ড কৰা হৈছে
সেই গোটেইখিনি আমি এটা বুকলেট বনাম প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিৰ এটা বুকলেট বনাব আৰু সেই যিবিলাকৰ ৰাজ্যৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক যিটো দিয়া হৈছে মেমৰেণ্ডাম আকাৰে দিয়া হৈছে আৰু মনত কথা কৈছে তেওঁলোকৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ডৰ আমি এইটো পাছ কৰিম Bolipathar pen projenterang Karbi Anglong. Tang tipinya birta kalapansi kang ton paniklo kardon.